Mekawanan gelah teke mai jatene mula mesadia ngaten buka yene lo ratna pianak bapa nih. Penyeruan duwene pianak titiang pengkale somah titiang sapuniki. Saja pun po. apine puniki. Reh mara di pekan ada nak nagih melegana mari koso ajak telu Oh, pianak titiang. ajak imeme semua. Mangkin dijo ipun Nah, tengah pasang. Den. Nang melah dingang malu bawa sekolah. Di sebenarnya gelah mau belanja, ne jak telu ne buat teko bin. Patuh cara gelah pengangonnya besik. Matututan benda dua, soleh po. Gunulan, tapak, munela besik. Tutut ben besik kanto, sarwo lantang. Bungut ne jelantang. Tenas lantang. Baong batis ket kebangkiang lantang tuh. Bemot lano ke 26 po. Tuh supo. Sing muno apo? Dagang. Takon dagangan kalau beli ya. Pekan dage beli pemeragat jeg sing ngitung sahseng mari koso bapo. Pianak titiang keparikoso. Benar. Itu sebelah membela kelawan nih parakan gangsar ngajai apel. Mekawanan sida ben gelah ngalang ya tur maning ya melaip. Itu sebuah gelah kangen takon gelah sing kone bani ya mulai jada dua. Mawenan gelah teko mai ngatin pang sida selamat nekat jumah po. Aduh ratu tuaku. Yen namun niko kesuecan cokori dewa ring penyeruan mako kalih pun. Dijo menggenahan titiang rasa batekan suwun titiang. Sing jelantang sing sanang do ben lakar lantang ang bapo pemekas dini masih banyak lah mula menang lah lakar mampi tulung bapo. Nah, nelungso titiang wantah asa punika pikayun cokor dewa. Bapo pangnawang ni pinaka unteng kayon gelah jatene nak mula lakar tangkil kemotiken Gusten bapo dijaga dapura tekin ajungwan gelah pemekas gumanti lakar meretiaksang natasang pinaka tetagon gelah Iyadi Ratnasari bapo. Inggih. Tuaku. Titiang taler miragi gatrane cokori dewa wenten tetagonang dari koreng purido tanah sapun. Nah, bapo reh banyak ide japi tui meme mirip daen kepanguh pemekas sing pedas bapo tekining paunukan Iyadi Ratnasari teh. Akengken mirip yang kerasa ban bapo. Yen ini punikane tuaku. Titiang kapah-kapah raris merikut buka puri tangkil somah titiang wau minapipun tata suning. Mengkengken me. Ainge Ratu Dwagung Putra. Dados sayu wakti titiang uning ring kata warnane dayari aren palunguh Cokordewa. Sakemawon sampunang palunguh Cokordewa ngenikang titiang ajum ring puniki pianak titiang. Yen saehang titiang ring pianak titiang. Benar. Jak patah sekadi idayari aren palunguh Cokordewa. Hah? Ini pianak meme nih lo Ratno. Jadi patuh rasa yang juang. Saya tata rupa pengadang tekin Yadi gitu. Inge patut Ratu Dwagung. Sar, bal. Ya, Sing medaya gelah. Duag imeme ngajak bapo ngai panak pu. Nyak kono mesai. Ratu Patuh cara Yadi. Niko gego cokori dewa aturipun mudo ngacoh ipun masuk dijo teko unuk yang yakto tidak meniki dayari saking tau. Loh, Ratno. Ngiring barang ke Puridonya. Lakar saya henggelah tekin Yadi Ratnasari. Nyak ya saja buka raos memean loh ya. Ya, Nyak loh. ya lo. Ratu Dwagung Putra. Ampura yang sekian titiang. Oh, Riantukan nenten beresidayang titiang. Sane mangkin ngiringang palungu Cokordewa. ajak aku mau. Benya
Nah sing yelohnya gelas sing bani pememaksa wala yan sajan deh kene sar Nggih. rak gelas sing medayo ne Kira nak medayo. kadung sang ngiring bos yaji po Punapi kayo mangkin. yan sing suba kadung ngiring bos na lingsir Iya. kel nikene ke purido Betul. yan tawang teh kel kene Tuh. Meh kedo. Nana kene po japi meme Ingi gelah pangsing yan kasep tangkele di purido kel kalin gelah malu Ingi kemaun ledangan. Simpang kemaun Jokori Dewo meriki ke kubon ditia. nanging ada ne kelak buat anggelah ken bapo kelideh ken bapo Napi arsang Jokori Dewo. ini po gelah nak mula demen ken sarwa bunga-bungan reh dini cingak gelah mewarna-warni bungone inu perengu pono ke dini gelah kal ngideh bibit bunga kal ngideh entek bunga po Ingi kemaun bao sandu agung sanecen katul ingi. Beli. Rojak bet pakai yang akahnya punya Jepun mah aturang ida Bagong Putra. Ratu lolo mongkek yang punya Jepun yang itu diberi kauripan kan dibeli ngapa sih ngadi itu Oh subada. bo punya Jepun mimi Inget sing jepunyan jepun ne gumanti aptiang gelah ne mulet do tanglah tur tonen ada di puri tuah mulet do ne bungane nyempong bara apa ya inte ratno me nika sekaratno nih wago nang pikayo nih raso ngemene kan ipun tanpa resido teka mau pelisan ren pertiwi nika sane asang Yeh. Jokori Dewo bapong udiang matur keto ne mepelisahan beten melulakan misada ting-ting gelah pangsida ya menek Beli. Dong udiang beli blog. Matur ke ida Bagong Putra nguningang ban bungan Ratno tongosne beten di tanahnya. Nisto gitu. benar tuh Dong udiang matur gitu. Yen subo wet sangkaning pikayo nida. Ida ledang lakar nyumpang ya sekaratno tuh jak aturang beli. Mangkin jaga bakto. Nge ambil ampun Weh, mangkin. oyo ngibawa apa tuh jekas-kas apa saja. den kini mi sing jejani ne gumanti lakarideh tu rabo gelah apa makawanan reh cingak gelah ye inte ratna nu tadah cerikan ben kebiasaan Anu jenik intik Ratno. tonden ngerempayak carang ye ne done tonden ngerembun Oh, akahne konen sama. oh tuh boyo nah sejabot tuh hujan-hujan tonden luwung balas nih lanan tosang blabur sasih ke daso nah kalau itu sinah kayang tuh lakari deglah walau ne jani melang yen bapo kelawan meme miara maluna patut ia siamin jangin beberekan serung pagahen pangsing jada nak len lakar ngusak asik sering kel ngusak asik Inge bang yang titiang. Patut ngupo piro sekaratno pun cosan panak nuneknya nah Inge wewe lolo Man kengken. pangmelah jani bungan Ratno nyak jempong bungane. Benar. Do nyemak kaya lenang Oseng megait ya. jak abesik nyemak kaya Kayak apa tuh? ngalih tain sampi dogen lo Angon apa? angon rabok. weh do bas bapo ketuang meme ngelak tunan ngalitan sampi kan bang magailen sambil nah Oh inge. nah kita sebab po Malepidan jagi rerah Jokori Dewo. nah kini sawotaro jani nah benauku sing jenyen benauku bandas benabulan nah deng alih mai yan sing nyen gelah silih tunggal parakan kal niken mainnya Parakna niken Jokori Dewo. Beh sampunan do aku. menyen pal mai pal. Do ya apa lo reno ning. Kok lemas sing ben somah apa. Kiyo sang ringipun niken. nah igangsar nya kal Inge. nah jan Ratu ketu Bagong.
ken me. Sakemon yukti rerah mriki sekaratnane punika nggih. Mangda nenten nirdon titiang miaroipun. Nah, desang saya memek sinah kelaleh. Napa? Me Inggih, lho, Ratno kawin gelah malu. Dan Ratu Dwagung istri. Dong yen dia menika nerakan Palungguh Cokordewa ngenika. Nenten pisan Palungguh Cokordewa uning matur dan uningang jantrenang sapa sira yuktenangan Palungguh Cokordewa Ratu Dwagung. Ratu Dwagung merasa kaselak titiang belata meriki mereka pagah pengakun titiang ngakuin Cokordewa piana yen jeg magebles Cokordewa matur ngidai rako beli agung titiang sampun arit beli agung yen kenten sampun api ominam. Bapak, kita masih memu. Tunggu dia kene lacur gelah manu-manu. Ida ibli jag ngarsal mudewekan gelah ane jani. Kewala jani gelah tu sing ada nu dipuri. Sing bungan suba ida ibli bakal kejangkep. Ngajak aden gelah sari ulang. Kekenang gelas jani medaya bapak. Kita masih meme. Ratu Dwagung istri. Iya neng yukti asa punika. Sampunang Palungguh Cokordewa besanget mikayoni nindek punika Ratu Dwagung. Puniki wenten para kanduwene tuwa. Niken tangkel mereka kepuri dao. Nyelahang sapunapik kewentenang iderakan Palungguh Cokordewa Ratu Dwagung. Iya neng yukti de pacang jangkep alaki rabi sareng aren Palungguh Cokordewa. Napi wet sangkaning ide kepaksa, napi wet sangkaning pikayon ide Ratu Dwagung. Saja pesan Tomi. Tutuk dang pangubaken bapak kapening gelang. Kemupak bapak tangkel kapuri. Inggih Bang Yang titiang mumpung titiang ayang ngiring Cokordewa driki. Yen kedua lautang beli majalan. Oh nah. Sekenang ditungali orto beli. Sekenang pesan yen pe. Inggih. Lo ambelang ngiring ido ke kubon. Nah abo-abone madek beli. Nana beli nah melautang. Ini Ratu Dwagung. Jalan me. Mula misi buka atur adini. Ne sangat ngawat wang sungkawa kayon beli sing adelen. Duaning ya nale dewasa. Mula dinone jani cening panji laras. Lakara omai kepuri. Ian peraden akonang lantas iceneng Ratna Sari. Kija membawa sang beli. Ne besangat kayunya beli. Tiagung. Yaning sayu waktu sekali pawacanan beli ne. Petroh ceneng saking jagat korepa. Naken Ratna Sari. Baosan nikae ne ceneng sampun api yung dilaksanaan oleh puri Tiagung. Ian buat ento subah kepikayun ben beli. Cewale kadang subah putus pebawasan. Gumanti beli lakar nyangkep pangi ceneng panji laras kelawan ceneng Ratna Sari dini. Jani sing ada lantas. Tuh. Raset lah nyemben beli mapai kayun. Kengken jani beli ban medaya. Tiagung. Terus beli lali.
Saya aja nemakin wonten malih pianati tiyang jeneng Sari. Hah? Siren jaipun jangkepan sareng jeneng saking jagat korepan. Icening Sari Ulam. Pangsida jangkep ngajai ceneng Panjilaras. Iya. Ya, Sayu waktu diagung. tuh yang sing adi nguningang matur ken beli dong supaya sap kadene. Nana tulan antos. Ian saget benjahan ceneng raolan rum-rum pangnya atap sing etu. Alan barang-barang. Ya, maresan sama ceneng saget subarau. Neneng ngiringang nih Tiang iapel yang sing pelen nene apel nih igangsar nih ngiring weh ning ian diamune pengiring cenenge ian perade ada bayi panjang kali di jalan sing kanapan rasa nih gangsar kayaknya cara uyung lengannya weh medaging kade pengenikan Ratu Ajungwo yukti gumana li tiang ring manah parinikan pangabakti saha ipun sitang-sitang sinambi weh metang lugre Ratu Ajungwo kali Ibu Agung menawi de sampun kemenyap ring arse mekawanan di tiang parak tangkil kade mangkin saking titah hede yaji yajin di tiang ia tekocap sampun boleh puput bebawasan ngiring Ratu Ajungwo makemi wahibu parinikan titiang jaga kejatuh karma ringipun yadi Ratnasari Diagung. Dados menika pangane mangkin menang. Nikaya nipun jeneng mangdanoning sampun api yukene kawenten ning niki Diagung. nawagang titiang dados mesiosan mungwing tatawedanan Ratu Ajungwo kandenang titiang risampun titiang matur kadi wau minap iwang nenten patut atur titiang Ratu Ajungwo ning ian atur cenenge marese sing pelih ning laris kewale dadi lacuran ceneng lacuran aji tumen ceneng mapinunas marep pekeneng aji damengan jani apa nyen pinunas senenge dadi sing misi ning pocol ceneng tangkil bae dados sapunika Ratu Ajungwo napi mekawanan inarang niken titiang ne adono kene ning di subane aji nerima surat Bang Sida Sukla Suci Wakasan Keniang Cening di subane jangka Merapi. Wawanan Aden cenenge Ratnasari patut yang kepingit melinge di gedong pingitan. Dadi lacur laris tekaneng teke nyolong samare Aden cenenge. ya sira purun jat melanang melaksana kari punika Ratu Ajungwo Nah yanane muani yan anak lanang tonen tatas pratiaksa panaji. awenan purun mawasang nyolong semar Kewala sudah membukti nih. Ada penganggo nak muani di pekoleman Aden cenengi Ratnasari nih. Tuawanan. Duaning jelebi kasten jelepol adipuri. Patut ketiwakin danda-danda pati. Pengabe Haji Agung sudah mati yang tengah ngalas tuh nih. Wago lacur salah kelawan apel wago kena sapuniki parinekane riki wender ring puri do agung pine beje palungo cokor dewa metulak berkoko puri kauripan matur di kori anak alingsi ngaturang sewentan ini kiri-kiri puri wago uno ada wicara buku kene sing gitu ingi mangdene patut pemargan cokor dewa Inggih. Mamitang lugre Ratu Ajungwo kalih ibu duaning sapuniki kawentenan ini wenten wicara kadi mangkin patut kadi atur para kanduwene pun gangsar pisan ican yang lungsur pamit Ngadeng malu. Pangdanyen jag pocol tumen ceneng mai rawuh kepineng aji ken ibon cenenge. Da ceneng jajah. Nadia Naden cenenge Ratnasari sing nu ada di puri. Aji nu lapi anak bena besik.
Niani ibune muit uling pajarakan I ceneng Sari Ulan toh. I Ratna Sari sing ada I Sari Ulan ada. Mangkin riyin. Sampun ngajeng wo kali ibu salit arsa ring titiang. Iwang penampen ring atur titiang. Titiang makawiyatianipun ninten purun tulak kadi pengenikan Ratu Ajungwo sakewanten awanan titiang mriki kadi mangkin saking pituduh Hideyaji mangkin iyan prade titiang puput purun muput nang iriki ring Ratu Ajungwo boyo titiang kinucap bersanga purun mantuk ring linggih Hideyaji purun ngelangkungin kadi pikarsan ide kan sapunika Tujungwo Ning, dah jajah. Jani ceneng kal tulak kamu ke Koripan. Weh, pedalam ning. Maresan ceneng uling di Koripan mai kede. Jani uling dah buen tulak kamu ke Koripan. Amat yang kenyal cenengi. Cutat. Ceneng jelek ini. Bang Haji mau putang kelawan ibon cenengi. Nina hitungan peturu lingsir ning. Dah jajah ceneng Haji kal kamu. Puniki senanduk mapikayun lu agung. kengken pal Mumpung Palungguh Cokordewo sampun wenten niriki. Pini becik mangken matur ring ide anak lingsir. matur kengken tuh Mangne ide yari Du Agung Sari Ulan medal bos-bos. disuban medal Mangne wikan Palungguh Cokordewo ring warnani de. Ayuna pinenten yen bet wenten arsa durus. Yantan iring wali budal mereka kepuri. Patut dalam kepunika sekali aturnya manika. Sira uning. Sekarang bedak alang dumu. Inggih. nana yang kete mumpung pang Mana pada patut sapunika? Lawan. Yang reh jeneng aku. kengken nyekel neto Jantos tumun punapi ini. Wal, dah jajah. Ian buat jegeg, ian buat tata wadana nak mesai patuh. Ratna Sari, Sari Ulan patuh dah jajah. Nai wasen menjahan. Oh Naji Pak. Kaden nyen. Kenyan kaden. Kagong istri saya cara metode cuma kok. Melengah dodo nang orang-orang mitut. unot engat-engot no tuh Tuh Pak. terus kejit-kejit Ada tuh. Kireng mudah Ning, melang melang. Nyingak naden cenenge. Kan mere pada rasa tuna. nawaga ngajung Yadi nak gumanti wikan masolang Patuh. Ian buat ngigal nyanta konang ceneng ngigal apa jak bisa? Antras Benar gitu. Gera ajong pian sapuniki becik antu tiang matur ning ring Yaji ring Kuripan. Pas sapuniki ditang Gera Aji Yadi Ratna Sari ten kanton ring Puride duaning nyelepolah nyolong Semara sampun ketiwa Kang Dandapati sampun padam irike ring telengen wanu makin wenten malesiki mesengane Sari Ulan Sari Ulan. sio sering ayu nak wikan masalah sampun nikah nih dan so pamit mun Amin. Nang adi ngenikin ceneng banyak ya. Punapa niki? Jeneng bagus. Nang melah mikayonin. Ken baos ajen jenenge kene dewa. Yene jane jeneng sing isenin. Aken pengedeh ajen dewa ini. Ki hasil editing Sinah kawet laksana ni dewane. Mekawanang pasah jaganto kaning koripan. Jeneng kadat subanawa. Dawa koripan nang mula dadi besik jeneng bagus. oleh Nak mula turun tumurun sing dadi pasah dah selawali Kuripan. Bang Dawit sangkaning pajalan cenenge jani. matur suksema. Ning awak tuang pasah. Nang melang mepinang wasu bor adalah sing dine kene bos ngani ban maklet yan sing ngiringang ulian gelah dadi
metu pasah de kon kuripan sing sat prasangapurun tiga raja Dewata-Dewati. Kau yakti yang sapunika kewantan mesintan itu menjadi rapi. Sarwang-sarwang orang-orang ini. Kan kau dewa nak tahu. Ninggih ajung kali ibu Kengken cening. ian sapuniki painikan kadi mangkin mangde sampunang ditiangkin ucap persangapurun ditiang misadia ngiring kadi pengenikan Ratu Ajongwo kali ibu sakewanten inar kamang ditiang kadi memarki Ratu Jongwo ian menawi sampun ditiang lesu kalau punika ijen ditiang merarian dumun. Ya, dong dijadung no ketu nih. Nak merabi misi mereren. Ian sido pang selulung sebayan take pangkayang kawakas mungkin. Majang kapan gitu jok lagi mereren gitu. Ning nak sebuah peragatnya patut cening, matur kan belen cenenge. Aji sampun puput bebawas nih ngireng Biagong. Biagong talar sampun. Kamu matur pasir rek dewa salah tampi. Ngeyan kendan jantas rian sampun ang kepuri dumun nge. Dia pacang matur. Enggak udangan. Gelak wak beli gelah tuh. Inge. Dumulirare. Bal! 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 Bal, hijau cigoyong, Bal! Ayo! Aduh ngelundap basahnya no. Aku nabiya mangkit. Aduh. Meme. Kenapa kau kendan? Biagong. Mengkengken. Sedang becek mangken Biagong sampun pacang mendewe cucu aja. Aji sampun mendewe cucu makan gelas. Tuh di benangan kena ada cucu. Biagong sampun ngidam. Tunggu dia lengah beli cening marah teko saja subong ngidam. Ye ngudiantan. Wawu di diang raori kok. Diketan ngidam bahasa anak utah-utah nih kok utah-utah. Tuh senjang ngidam. Ratu titiang bet. Nang tegarang kenahang. Cening nak maro neneng bangun. Nak bajang. Sinas cening komen kayah neneng. Tuh. Ye. Yang di diang sampun tiga rahino dan manyos-manyos. Aduh. Sing nanti nak keto yang nak bajang. Awai paling sepang lu menah nak kayah ke taman. Aduh. Sing pelon. Petlon meh gembel. Oke. Nah kemoyan nih. Iring beli cening ke taman sambil cening masirah itu pasang kene. Inge yang kentan Biagong lurus ke purian rian sarang itu aja Agong. Oh inget dengan Kirim dia siapa aku pecah mau cingak pulang. kamu. Inge. Asa. Benjahan yang perade sedok yang paling nasi tuh. Badeng. Beri tiang nas mungsuran. Nasi ngetang. Mangke di tiang lunas. Main sama main. Ma ke puri ma cik udah ini ngoyo. Dar, pamen besar yang dini nengel jangan berak gigi ya. Lad. Beli Agong mangken ngireng mo kolo. Weh, Ngireng nama kolo mangken beli. udah beli aja. Mengendeng arjo gitu. Nge mang de uning jangan ngajen beli belitan ikan. Wau kedriki bajak sepanang mah kolam. Dia male karyo nak nikah kemon mekolam kan kadriki makaryo. Mesiram konden kolam mah Ram bro. Wo sama kolam wawu mesiram nyanan. gitu cara adi ya. Ketelun sing mesiram. Nikah wawu kotlon no. Biasane abulan di diang wawu manjasa pisan. Meme. Diang nak biasa yo gitu. Erat. Becek ya kayaknya gitu. Nge nak biasa becek di diang yo. Beli kadirasa awai sing mesiram. Sing luang nyidang sirap kok. Beli Mesiram, dia Lula. anjing. Mesiram kerja kepecang mesiram kerja. Man kijo man pancoran kijo patutnya. Pancoran malah mesiram jojo mamargo. Man Leng puri wendan kena mesiram. di puri reng dijo mesiram. Ah. Nembe mariki wikan ya orang kena mesiram.
Rika wendan Riko. ring perantanan. Iya. Ye, Ranten ring napi ya. ring gerombong banyu ah. Ya bener-bener dia nggak sering Rika meleblaban. Lengah kerombong banyu nika kadang patut wehang ican kucit ada. Nge, wo santiang serang beli mesiram kucitan ada. Ih, Dan tatu. kena si ipon moko, boleh saren-saren na. Lan, panco orang mesiran di taman. Taman, Nggih, ngiring na ke taman ngiring. nggih. Lu nang biang kene mengisi kene. Nah biasa kalau ketan Riki, Beli sing juari. ya dan juari. Gede engken gang sar Jafar berlak itu Yang nego. ikor ngang Pengen nah benai. Dan kayang, Biasa. dan kayang. Jojo. Kuning kan ya Haji. Beh, Dan orang kayang. Yuk, mandi sana yuk. Ratu Agung. Dados suwe para kanduwene tuwa nenten rawuh Ratu Agung. Saja pesan tuh Mengku. Tunggu deh dari papa mengulo pesan sing teguh. Rauh-rauh di tiang Ratu Duago. Men kengken beli selamat pejalan line. Apa selamat men patingsel beli ditu mareket di bencingah do. Lantas di tiang rerah gatro Ratu Duago. Ide irako sampun aren cokori dewa amin Duago. Papa, Di tiang neteh ide iblis suka kejangkepan gitu. sampun Ratu Duago. Men beman beli ngalih horto. Di subane Ida Dwagong putra jangkep payu alaki rabi sarang ne aren Ida Dwagong istri. Subo beli man ngalih horto ditu. Apa wet sangkaning pikayon ida, apa wet sangkaning ida kepaksa. Beh,